Vidite i sami kako mi u porodici stvaramo harmoniju ili disharmoniju, zavisno od naših misli i želja. Ako je domaćin u kući mnogo opterećen brigama i mislima o nekoj teškoći, on tim mislima stvara nemir, ne samo sebi, nego i celoj svojoj porodici. Svi su u kući utučeni, nemaju mira niti utehe. On kao domaćin treba da zrači dobrotom, pa da se iz njega emituje na sve ostale u kući. Takav smo mi misleni aparat. U svoje vreme nisam znao da čovjek ne sme vređati svoje roditelje, ni telesne ni duhovne. Mi ih ne smemo vređati ni svojim mislima. U svoje vreme nisam bio svestan da vređanje donosi teške posljedice za sve nas. Ja sam mnogo stradao zbog toga što sam svoga oca mislima vređao i sada ne mogu da se nakajem zbog toga. Moj otac je bio miran, tih, krotak čovjek, neverovatan dobričina. U svome životu nikada bolestan nije bio jer je uvijek imao unutrašnji mir, pa su mu i organi radili bez opterećenja. Ceo svoj život posmatrao je kao predstavu. Kada ga neko vređa, nije se vređao. Bio je miran i tih. Ja bih bio sretan da sam njegovih karakternih osobina. Mi smo muškarci većinom na majke, dok su ženska deca na oca. Ljudi ne znaju zašto to tako biva, da se u jednoj porodici rađaju devojke, a u drugoj muška deca. Ljudi to ne znaju, nemaju pojma, a Gospod nam je pokazao kako to i zbog čega. To mnogo zavisi od krvne slike roditelja. Ako su im krvne slike slične, bivaju deca i ženska i muška. Ali ako je majčina krvna slika jača, onda se muškarci rađaju, a ako je očeva krvna slika jača, rađaju se ženska deca. To se može na mnogo mesta vidjeti. To se isto može vidjeti i preko pčela. Pčelari dobro znaju da se matica jednom u životu pari sa drugom, koja ugine nakon parenja i ona u sebi nosi jaja. Dokle god u sebi ima seme i jedne i druge strane, rađa i radilice i trutove. Nakon 2 godine pčelar mora da je odstrani, jer nosi samo trutovska jaja. Samo muškarce, nema radilice. Vidite, na mnogo mesta Gospod nam otkriva zašto se rađaju i muška i ženska deca. Bog nam sve otkriva, ali potrebno je malo razmišljanja, jer mnogo je što tajno i mi ne umemo da shvatimo. Od naših misli biva dobro ili zlo, mir ili disharmonija u porodici. I oni koji su pobožni žele uvek da budu dobri i mirni. Oni se trude, ali brige zemaljske često puta opterećuju čoveka. Gospod je sve naše brige uzeo na sebe, jer mi sebi pomoći ne možemo, već samo komplikujemo stvari.